svidjeli, došli u prvu epizodu od Exanimu i počnemo. Ovo su moći, ja sam igrao u igricu, već sam je prešao, ali zanimljivo neko je tu snija malo. Ne volim da koristim moći, tako da sjedim samo u Force odmah. Tako da, krećemo. Prvi level, ja mislim da bi trebao da znam kako da pređem, a uglavnom jako su veliki leveli i ako ne koristite mape ima da se izbuvite. Tako da sad čekamo da se čitamo. Budimo se u neku sobu, pada sunce na nas ovdje i prvo imamo nešto ovdje, ko voli ne čita slobodno, to nam ne treba, to ćemo da bacimo, ćemo da uzmemo baklju i idemo da izađemo iz ovog sobu. Uzmemo skill neki izgleda. Čekaj da provjerim nešto. Da li bi mogu ja odmah da krenem? Pa mogu. Onda odlično. Onda ću stavim movement 2. Gasimo ovo i idemo. Mislim da ne bi trebalo da je igrica da je preglasna. Ovdje ima ovaj lik. Oni uglavnom nisu agresivni, kao što možete da vidite, ali ima da ga ubijemo da bi mu uzeli tu sekiru. Bill Hook ne možemo baš da koristimo, zato što nećemo da imamo svetlo, ali ono što možemo da uradimo je da bacimo baklju na pod i da uzmemo da ga istepamo. Poenta je samo da priđete, da on se udari i kad vi njega udarite. Tako da, uzmemo se ubio. To je to. Na R, inače možete da switchujete između ovog ulti. Imate primary, secondary. I evo sad sekira je za jednu ruku, tako da možemo da je koristimo odmah. Ovo ću da izbacim i ovo ću da aktiviram. Ovdje ima jedna teta koja je odmah agresivna, čim vas vidi. Tako da koš ravni jako. Ajde, nebitno. Što sam htio, zaboravio sam da nemam i da bi trebalo da se pazim jako, jer healovanje u igricu je jako teško. Trebamo da nađemo healing salvovi koji su, ja mislim, samo po jedan na neki leveli. Baš su retki, tako da ovdje ćemo sada pogledamo da nađemo neko oružje možda bolje. Evo sekira ovdje, da vidimo da je bolje od našu. Naša ima bolji slash, ali ova brže udara, tako da nju ćemo da uzmemo. Ovo ćemo da bacimo i to je to. Ovdje ima kovčeg. Ovo je dobro. Ima da nam treba neka two-handed oružje, neko teško, na primjer macoga, za buduće leveli, ali još nismo to nešto, tako da ako ne iđemo na nešto ima da uzmemo to. Ovdje ima ova gospođa, ja mislim barem da je gospođa, ovdje ima kompas i ne preporučujem da je bijete ovdje,
pošto je jako uzak prostor, ali ja ću da pokušam. Ako kliknete ovako od ozgo da udarite. Samo na mene ne udari. Jako sam ovo našao. Dobro. Nije me nijednom udario ona. Inače, ovo žuto vam je kao stamina trenutnih health ili šta već. A crveno je damage koliko vam je nanesem. I onda ako vam nanesu prevelik damage, onda možete da se nahilujete dok je to crveno. Tebi trebalo da ima rukavice, da. Ovaj početni level sam zapamtio koliko sam pokušavao da ga radim. Ima da probam mogu da urutim, ali on ima metalnu šipku. I ako me udari sa tem na jako puno da boli. Tako da, jednom ugao. Koristujući samo slučaj da me ne udare. Kasnije dobijamo neke opasnije moći. Ima svašta nešto, ima armor oko vas da bude da vam omeđijete oružje da bude više damage. Ima jedan čikica koji ima macogu, a mi ćemo da mu stavimo ovo ispred njega da se on saplete i sad ćemo da ga agrujemo tako što kliknemo tab da upalimo combat mod. Samo ću malo da zadržim klik i ću da pustim da ne udarim skroz, nego samo da ga cimnem. Sve će onda pođe na ovamo i nije pao, divno, ali sad će da padne. I da, macoga je još gora od metalnu šipku, tako da ako nas ovaj kad gotovo je za nas. Ne znam šta mi je, što mašim ovoliko, ali ovdje ako bi uspeo ovo da radim, pošto je ovdje donekle svetljeno, mogu da izvadim veliku sekiru, tako. Da vratim ovo, zaboravio sam da nemam billhook, izgleda sam ga bacio, ne sećam se. Sad ćemo da pomeramo se ovo. Trebalo bi da ima neki kovčeg ovdje. Da, evo ga ovdje. Šta je ovo? Aha. Bullet steak. Ove cipele ima da ponesemo. Posle ćete da vidite što. A za sad idemo odavde. Ovdje ima gospodin sa dasku, čini mi se. Tako. Zaboravio sam kako smo došli odavde. Idemo ovamo. Ne, odavde smo došli. Zanjam se. Da, ovdje je neki kovač ili nešto. Ima još jedan kovčeg ovdje. Zaglavio sam se na stup. Ima još jedna tunika. Sad ćemo vidjeti da ga bodem našu. Jeste. Ima da je obučemo, ima da ponesemo. Je ovo knjiga. Da, evo, nebitno. Uglavnom, mislim da dobijete malo XP za sve te dok ga pročitate. Sad pa bolje da ih pročitamo, samo da ih ostavimo, da ima još jedna rukavice koje su iste, ali naše su lakše. Imamo
jedan u movement in armor, tako da neće toliko smeta, ovdje nema ništa. Stavljamo dalje. Ovdje gore ima prva kao zagotka, samo... Aha, da, uglavnom ovi nisu to teški da se ubiju, jer su tako da imate što više samo zbog XP. Ne znam što kako ovo mašima gledaj. Bolje oružje od ovu sekiru, ali ovako nismo još ništa, nismo tek počeli, ali da, mislim da ovo nema ništa. Ovdje je prva zagonetka. Nije baš neka zagonetka, ali ajde. Samo trebamo da pomerimo ovu sekciju, da ne smeta. I trebamo da se popnemo ovdje. Tamo ima stepenice, ali moramo ovo, zato što jedan nas tajmuje. Šta? Imamo vreme za koje trebamo da dođemo. Rotirajte sa AVSD, VASD, to jest. I sve ću samo da bacimo ovdje. I ovdje također možemo da izvolite šta već ima. Tiktonik. Ne treba nam to. I ovo. Ništa. Sad trebamo da pučemo u podu. I kreće odbrojavanje. I normalno što pre. Nekad se ovo desi. Da, izgleda da stižemo. Moramo bolje da postavimo. Da ne bude toliko stromo, sad bi trebalo da može. Ništa, onda idemo divno baš. Gospođo, nemam ništa u secondary. Šta vi radite tu? Na X se čuči. Samo se ovo sagnete malo. I sve ćemo da vidimo da li ova sekira bolje našu. Iste su, apsolutno. Ova ima dobre stvari za nas. Ono više neće treba. I ovo izgleda lepše jer nam je i ova majica narančasta. Uglavnom trebamo da uvatimo zalet, ne znam što mi ovo treba. Obruka se sve. Idemo opet. Dobro. Trebamo da uvatimo zalet i da se ne sagledamo do ove ravine. To su otvorene vrata, jesu. Stavili smo ovo ovdje. Ovdje ne može ništa da se utuje osim ovu boganu kutiju ovdje. To je neki sef, čest, nebitno. I ima chainmail, šta već da nisam vidio. I bolje cipele. I ima kutija koju možemo da ponesemo da stavimo stvari unutra. Ovdje je ta druga kola. Sad trebamo da nađemo na ovaj level i neko bolje oružje od ovu sekiru. Ova teta ima držač za veće, tako da mislim da ne bi trebalo mnogo stvari uopšte crveno, ali
i to svakako neće da dozvolimo da nas udari. Tu sam mogao da padnem na ove vaze, šta su već. Jako mrzim ove sekire da koristim. Ali sve sam da nađemo nešto bolje. Nisam teo ovu sobu, mislim... Da, to je ta soba. Ovde je prvi ključ koji će nam treba za ovo. Inače bi ga stavio u ovu kutiju da mi ne smeta ovde, ali mi se desilo jednom da mi samo ne stane iz tu kutiju, tako da bolje da to ne uradim. Ove cipele su bolje, koje ćemo da stavimo. Ne treba nam ovo ništa i ovde imamo štit koji ćemo da ponesemo, iako ne možemo da ga koristimo jer nam treba ova kutija. Ovo je prečica od kraja do mapu do ovdje. To nećemo još da... Ove dve sobe ćemo da ignorišemo i u ovu sobu su se ova dvojica poklavili ovdje. On je imao neki nož, ali ne volim ni nože da koristim. Da ove njegove su bolje čizme i ovo bi samo ništa onda nećemo to dozvijemo. I kad bi pomrili ovo stoče ovde, bi našli bi još jedan ključ, će da stavimo tu. I taj ključ je odmah za ova vrata. I možemo odmah da ga bacimo, neće da nam treba više. Ovde ima jedan dobar kovčeg i dobio sam buzdovan, to je moglo mnogo bolje da prođe, ali ajde, ova gospođa nema ništa dobro za nas. To je to što se tiče od ovu sobu. Sad ovde imamo Paćka. Paćko na testu priča se na njega. Sad ćemo malo da pričamo. Možda, nisam siguran malo šta možete utiče na to kako će on da se osjeća i kako će da li će dobro da se bije, tako da I certainly intend to. What about the dead ones? They don't seem very aggressive. Možemo da ga plašimo malo, ali nećemo to da uradimo. Sad ćemo samo da se ispričamo malo s njega. Let's be on our way. Ovdje također ima jedna kutija koju ima bolja sekira, možda. Da, mislim da jeste. Da. Ovu sekiru ćemo da bacimo i ovu ćemo da ponesemo za nas. Njemu ne želimo da damo sekiru ovu veliku ili neki buzdovan, jer ako mu to damo i on nas udari, neće baš lepo da se provedemo. A pošto može da mu stanemo samo onako ispred njega slučajno dok se on bije s nekog i onda da nas on utepa. Eto to. Ovaj ključ ćemo posle da iskoristimo sad. Ja ću nam stvariti još, da ću da ga odvedem na onaj prečicu. I tu ću da ga ostavim. Trebalo bi da nema niko da sam se očistio, a i da dođe neko i ima sekiru, ima štit, će da se bi. Sad u ovu sobu, neće soba je totalno prazna, ali nisam siguran tako da trebalo bi možda da provjerim. Ovu sobu ima dve budale, tako da nijednog nisam uprio. Znači možete da ih naterate međusobno, pošto jedan drugog udare, ali gore izgleda da ga ne znam da ga bijem udara. Da ga bacim
nastavljamo dalje. Ova soba je vrata su to blokirana sa nešto, to je ona soba u kojoj smo bili, kod onog čipu tamo što je brzo sto. I to je to, ja mislim, što se tiče ovo, samo da provjerim ovo, mislim da soba prazna. Da, nema ništa. Idemo sad, kada iskoristimo ovaj ključ, našli smo ovaj pejš. Da, ovdje je i samo pravo ovaj ključ otvara dva vrata. Jedna su ovdje desna. To možemo odmah da počnemo. A druga su ova. To je to, možemo, ja mislim, da bacimo ovaj ključ, ali ako mi treba da znamo da dobimo da se dobro. Prvo ovdje. Ovdje nema nešto mnogo glupa, ali svakako ćemo možda nam se posreći. Aha. Ovdje su malo nešto udare samo jednom, da opet a kasnije dolaze važne povezane. Da. Samo ćemo da se uverimo da je mrtav. Da. On nije baš najbolje prošlo. Ali da, mi imamo ova neka čuda i onda možemo samo da držimo klik i da udaramo dva puta dino. Ovdje ima jedan kovčeg sa nove cipele koje su apsolutno iste, samo ove su mi bolje. Pa ne sam se plaćati. Ovdje su, ja mislim, recimo samo. I ovdje gore ne može kovčezi. Ovdje je sa bilom. I ovo je lepo osvetljeno, tako da možemo da našu sekiru. I da ga bacimo na patos i da ga izgledamo. Da, recimo, bili smo ga samo na XP, da vratimo na baklju. Ovdje je desno, kovčeg, ali ništa specijalno, ima samo ovo nešto, kao neki disk. I to je, ja mislim, jedan kovčeg ovdje u ovu sobu. Ovamo i trebamo čega, ajde, ovdje trousers, ovdje. Ali mada ove cipele mi se sviđaju. Ali ne idu uz ostatak od naš trip, tako da imamo postavljeno. I to je, mislim, trebalo biti naš možda se i bar. Ovo su neki kalezi kućice, ko što možda vidite. Da, ne znam drugi čak ne vidim. To je to što se tiče ovog sobu. I ceo je dobro zapravo. Da ćemo samo izaći. Idemo dalje. Ovo će smeta. Ovdje. Imamo
Znači, ako imate više oko tab otvorene inventory, samo kliknite tab da otvorite combat mod i isključite combat. Ovo je neka samo figurica i ovo je code. Ne treba to. Sledgehammer. Naš ima veći crash. Ima štit, ne znam da ga ponesem, nadreću, su možda kožne, jesu, da li su bolje od naše, jesu. Učimo odmah. Biohook, mislim da je ovo, naravno se prem da je, da, za u jednu ruku. Ovo mu dođe isto ko sekira, ajde, u bossu definitivno bolje. Da nema ništa, ali ovdje ima neki noževi, ali nećete, imam biohook, dođem da se presekira, pošto samo sa ovu stranu može da udara, ali to ne, ja mislim, da je pošto uzdova nema slash, da nema slash, a ovo bi trebalo da ima jedan i full slash, i ovi su mesnati, poslije će da dolazi svakakvi drugi. Na koji slash neće da radi, ovdje ima jedna kutija, ovdje ima ništa. Ovdje ima jedan čika i mislim da on bude bar da šipku. Ja bih volao da ga odakle da je isti. Ili mora, ajde, brzine da ga, a ovu pali sve da tako da vatite opa na patos, da drži isti, da bi ga da udarite. Nije pao, to je tako došlo ako mi sad udari. A sad je pao. Još dan jako pričim, da ovo valja. Ne. Imamo ovo za preko rukavice. Imamo pouch. Ne treba nam, imamo ono kutiče, ne trebno. To je to od ovu sobu. Ovdje bi trebalo da ima i neprijatelji koji ćemo samo da zemlje da izumirate ovo što bliže moguće da bi se bilo ne bi momak uopšte ili nešto pričamo kompletno neke gluposti. Još jedan mislim da je bolje nešto da bližemo naša davna bačka, ćemo pomerimo i da vidimo šta imamo ovdje. Još jedna sekira. Da vidimo, ova naša izgleda novije i bolje. Ove cipele izgledaju dobro. Da, mislim da ću ove da uzem. Ove što su sad skinuli imaju jedan plus, makro se nam neće treba. Mislim svakako neće dozvoliti da ću tako da pokušamo. Ovaj lik ovdje ima od svakog. Pomošimo se. Umre. Mislim da je ovo, ne, ovo je isto Sledgehammer. Nebitno. Da njegov je lakši, što znači da bi trebalo da možemo brže malo da udaramo. Ovdje imamo još jedni ovi Gameracesovi izgledaju bolje, inače to što može vidjeti kod mene, ovo je malo žućevo izgledalo, tako da ovo ćemo samo da pada. Da,
Zagrebu. Da, jeste malo. Ovdje možemo pričamo ovu i ovo će nas desiti. Tako da, ima samo da ona vrata bi sad trebala da budu. Sad možemo da u stvari nećemo ne znam, nisam sigurno da ga vidjet ću se pronijem. Super, baš ovo i dalje. Mislim da smo možda security kom je izgledalo. Jako nas je. Ovaj playthrough malo lošije izgleda po moj health. Ali da, šta ćeš? I još jedan uvijek, on je mislim da je sekiru, lepo sekiru, nije pao. Jako to uzmem, jao, padam u ulice, ne znam da ustane stup, ali ja sam ga ilmašio sve. Vadim ja moju sekiru. Bežim. Ja ne vidim ništa. Sve utak. Tako. I njegov je, ja mislim, baš great. To ćemo odmah uzmano i ne zanima me naš kakvi stav to ima. Ako kliknete ovdje u inventar da prebacite na drugi world, ako ste na primjer ovdje u combat pa nam treba Rajna. Ja rekao da, bilo. On ima ključ koji nisam siguran otvara samo ovaj vrat, tako da ima da ga ponesemo, neću odmah da ga bacim. Iako ne da zaključimo vrata, tako pogrešno bude. Imamo barijeru, što je dobro. Ja mislim da ovo treba da naučim. Barijera je ovo. I onda ne može da nas udare od toga jer troši manu jako brzo. Realno ništa. Evo da ima jedan dobar i tajni prolaz. Samo dođete ovdje od sebe i ponete ove daske. I sviđete u ruku. Ne, pa ko? Evo da, sviđete ovdje. Idemo ovamo. I ovdje bi trebali da padamo. I aha, gore. Pazimo na ove rupe jer ovdje ako padnete, to je to, krećete od početak. A ako vam skinu sa ovaj žut health do kraj, onda vas samo nakutiraju i onda se probudite sa još više crveno, onda da možete da se nahilate. I ako vas ubiju, ako dođe crveno do kraja, onda ste mrtvi. Baš mrtvi. Da, ovo pogled to. Ne znam da je otišao, evo, nisam se pogrešan spell. Budale. Ja sam da hoćem da ono šljivako.
zanima da je bolje od moj. Tako da imamo ono. Gdje vidimo se nešto malo zvučanje, da. Ne vidimo ništa tamo. I da je prazno. To je to. Jedno tamo. Ovdje. Jer ovdje imamo još jedan ključev i našli smo short sword, tako da to odmah ima da kupujemo što bil kukemo na djecu i još jedni vembraces koji su metalni. Ja vidimo. Našli smo kao što bolje. To je to da je ključev. Mač je jako dobar za, ja mislim, prvo 2-3 levela. Možete oko da odete ako držite ali. Da, evo nas nazad. Ovdje, ne znam da ga može da se utve, može. Ali mislim da nema ništa specijalno unutra. Mislim da je to ovdje. Sve sam smo nekako ali da, našao sam mač. Sad samo trebamo da se vrtimo ovdje i po mogućnost da ne upadnu u golemu rupu. Idemo ovamo dole, dakle smo došli i idemo dalje. Također možete da padnete na sopstven mač, što se meni desilo više puta, tako da ono, pazite se da vam se ne desi ovo što se meni upravo desilo, da se samo zaglavite ruku na rešetke. Ne treba mi brati brzo. Ovo, ja sam svepac. Znači, idemo sad. Šta ima ovdje? Ovo već se ne znam toliko dobro. Da, ovdje ima sobe i tamo da kažemo svaku sobu ima poko čega ovo nema. Leather vest, to ja mislim da je bolje od ovaj. Jest. Ali manji coverage izgleda, ali nebitno. Jak da čuje neko glavo, obara neke flaše. Ovdje ima. I ovu zadnju sobu, tamo nema ništa. Gdje su? To ćemo da zatvorimo. Se postaramo za ovog ovdje. Sad ovo što sam govorio, možete da držite alt i to je jako dobro za ovi zombi. Sad ovdje nam blokirao vrata ovaj lik. Ima ih dva. Ali ja hoću da ih kada mogu tega. Pogledamo kraj, ne treba se bil međusobno, ali da ovaj put sad uvijek da me bije. To je to. Ovdje ja mislim ima još jedan kućek da je kapa, to je dobro za početni leveli, pošto kape su ovdje retke. Da vidimo šta nam drugo treba. Prvo ćemo da pogledamo, na primjer, ajde nećemo da stavljamo novi ovaj dok ne vidimo šta nam sad već treba. Mislim da će nam treba zapravo continuity. Ne vidim. Da, evo nas ovdje imamo malo ugovor.
i zabogavila nas glava o to. Idemo dalje. Ovamo sam vidio jedan kućetak. Ako je prošlo ovdje. Evo tu ima mapa. Ne treba nam mapa. Na telefon. Ali ne gledam sad pošto ovo video veli sam zapamtio. Mada možda će nam i treba sad za ovaj deo. Pošto nemam pojma gdje se nalazim. Da. Ovdje. Ako otvorimo vrata ova i skrenemo evo možemo da vidimo da nešto svetli plavo. I ako bi pomrili ovo vidjeli da je to velika boca od Healing Cell. Koji će da skloni ovaj crveni health. Nije health, ali ono. I onda ćemo može da nam se napuni ovaj žut health do kraja. Mislim sad da bi trebali da se vratimo odakle smo došli. To je vamo. I ovdje. I vidimo šta imamo. Ne. Aha, tamo nećemo. Ovo je kao neka bolnica ovdje. Ovo su samo WC i ovdje što je isto WC sam. Što je ovdje. Tamo ima... Maću ubijem s mač. Bolje mi je nego sekira ova velika. Samo da razbacam. O mač, razbacam ga. Da, ovo može slijediti da samo pobegnu od vas. Nije imao gdje da beži pa se žije, a ja sam potrčao po njega i zašao sam iz combat moda, sam da poginuo ovdje. Evo još jedan čovjek. Mislim da ovdje pravo trebamo da imamo. Da, možda isperimo. Ulopi ga, molim te, ček. Evo to ima nešto ovdje. Da, nije to. Ček, to. Imaš da, drugar. Gospođo. Ja vam morate da poginete opet. Dok ste vi neki zombi ili tako nešto. Tamo nećemo, idemo prvo s ovom da provjerimo šta ima ovamo. Mislim da je ovdje. Ne znam. Mislim da je shortcut, ali očigledno nije. Da, ovo nije chain, ovo je samo tonika obično. Da, ne pamtim ovo uopšte. Aha, da. Sad se sjećam, ima bolji ovaj. Ove rukavice su bolji, ali ne možemo da nosimo Bam Races. Ali ajde će da bi ponesemo šta, ne? Nešto ako tiče, ovdje ima nešto nebitno. Ovdje ništa i ovdje bi trebalo... Evo ipak ne. Možda je u drugu sobu će neko čeg. Samo kupatelj.
Da, vraćamo se. Kako smo došli. Znači, nema kako smo došli, nego... Čekaj, ne, dobro. Ušte? Ja mislim da ima ključ. Ne. Teško priča. Onda izgleda sam već bio ovdje. Ja sad stvarno ne znam gdje se nalazim. Ovdje nema ništa. Ništa, idemo. Ovdje ima mulo. Ovdje ima još neke knjižice za studiju. Da. Idemo odavde. Aha, da, malo kad se ovdje bilo krenuo. Aha, da, ovdje ima jedan lik sa longsword. Nemoj da bežiš u tu sobu. Da, teško je da si jednog da se... Mislio sam čuo nekog desno. Teško je si jednog čovjek da se bijete, a kamo bi pa sa dva odjednom. Čiko, šta radiš to? Crkneš li bre? Ja mogu te da me spavati ovo valjda svima. Ne, ovdje inače imam neki lik. Sad moguće da je tu prosto nešto da je palo. Evo ga neko tu nekad nije. Sad izgleda da nije, znači da je Martin nam dobro došao. Ali ne, velik, tako da. Idemo vam. I sad se bližimo kraj. Samo kad bi jedno pratio. Aha, da, uvijek. Tamo neće prošlo. To što je put zgrubilo, da li? Evo, dobro, ovdje je prečica. Idemo samo da izgutam da malo nije ništa. Da, ne vjerujem. U stvari jedno kuće. Ali ovo zaključano. Vidiš, ako se okrenemo, da ima poluga na drugu stranu. Tako da možda možemo odavde da dođemo. Evo nas, stižemo. I tu će da nam bude skok, još smo ga tu ostavili. Evo nas. To je Pačko, pratim čas. Sedi tu. Hej, gospođo, sram da vas bude što me uvijek šiste tako. Sad neće da me... Evo je ga. Šta ste glupi? Ja sam glupi. Eto. Ništa, teo sam da zatvorim ova vrata, ali je žena stojala odmah ispred, tako da imamo da pozovemo Pačka da nas prati i idemo dalje. Ne znam kako da otvorimo ova vrata, jer to bi pitao da na početku stvari, možda netko zove Marija, ali mi, Margvija. Ne zanima me zapravo, ali bio malo popričam s njega. Da. Ne znam kako da otvorimo ono. Mislio sam da sam vidio aha! Da, mislio sam da sam vidio neki prolaz ovdje. Samo ne znam kako bi ga uspijem da mogu nekako da se provučem. Da, ne vjerujem da mogu da prođem ovdje. Ništa, nebitno.
Ne mogu da prođem, sve sam se... čekaj malo. Imam neke stvari, ja mislim, za ovu budalu. Kao, na primjer, kejš, to nemaš. Nemaš ovo. Moje rukavice, ja mislim da su bile bolje od tvoje. Cipela ti je ovo. Baci ovo ovdje. Evo ti ovo je bolje. Baci ovo. Cipele druge ti ne trebaju, ove su od kožu. Ovo baci. Ove su ne valju. Ovo nismo znači iskoristili ključ negdje drugdje, ima da ga stavimo tu. Baci ovo. I ne znam da li da mu dam ovo. Neću, ajde. How are you doing? I'm good, dobro. Dobro je zato što sam bio. Nikad se nisam gledao da sam napodeo sam spen mač. I to je to. Ovo je bio prvi level. I sad idemo na drugi, pa idemo na 2,5, pa onda 3. 2,5 je where are we going for dream? I'm just looking for another way out. Tako nešto. Guess you're right. To je to. Ništa. Vidimo se u sljedećoj epizodu.